kulolu isikole ufuna ukuphuza impela endlala angisayiphuzi mona kwena ungenza ngoba ngibhede nje ile ngafunda khona isiginci lapho engaqhathwa khona ngeke mfana wami ngeke wenze lutho uyayizwa le ntambo ekhuluma lapho uthi thina ulalele kahle uyayizwa ukuthi thina le ntambo yakwaSaweni mayisho kanje hayi lokhu kuheza enikwenza ngoba na crema nina nanihamba nomuntu eculayo na crema nasana crema wavelelwa emgqumeni yebya mama ongihle bakandina nje ngaqhathwa mona mina angaqhathwanga nje kuyonke lemfundo ngiyakuzwa mfana mawuthi uCamalaza wakwenzani yena lo udayisaphi uqhamukapi wayethengisa kusiphi store usho balo ukusho bani lokho mfana ngobuheza nje wena ungaqulu uthi khosha ngiyaqolotsha isho ukuthini lo nto le awuna respect hamba uzala ingane hostel hamba walanda leya ngane yakho elapha hostel eDepton uyakhala leya mama awuhlawulanga singane lezi ngo-2013 nganomlethwa kwi-Best Maskandi nishoka mnandi suka mntwana nkosi yami umfana osuka gibela phekwe ekhanda lami uthi uCamalaza wani yena lowo uqhamukaphi udayisa kuziphi izolo yeyi mhlolo njalo impela mhlelo wasogumbela ukuthi phela ubaba ngaphinda ngizale nginsizwa phela abafana bezogibela ekhanda lami yeyi mfana wami ngisazokuphendula ngikulalela awuwashoza nje lokhu washoza uCamalaza wani hey akwenziwa kimi lokho mfana wami uyezwa wasilaya mgqumeni wasilaya mtshengiseni oxabana kwenu ungayisho lento ayisho ngibuyicela nce awenza ukubulala ngenduku thina umfana siyamshaya ngapha ngabethi umfana uyashaya ushaya ngodonkana ekhaya yeka lokhu uheza ngegama lami uthi yini yona le uCamalaza waphi lo uthengisaphi lo funa lengoma engekho Black Sam usho ukuthini modi khasha ngiyaqolotsha shut up the Black Sam show me umfoso kumbela uyimfoso kumbela lo ubhayila izembethe inkungu basokumbela uyithami kwezamanzi isithuthuka sembuzo emhlophe engawelanga amanzi asemtikini ngoba ehlala engcolile baba la ungizalayo uyabizwa ukuthi ngithini wena kuwe noma uhleba nje wena wenza kahle ngokucrema mfana wami usayibambe khona kancane shothi ukuthi uvula izwi lakho kuphela uzokuthengela ama-cells laphana chemist isulethe kwini isulemandela ngithi angeke isulethe kwini ma isulemandela sulempangeni futhi angeke lentombi isulethe kwini isulemandela ngithi engifayithatha mina lentombi isulethe kwini ma sulempangeni futhi angeke mina sihlale sule mandeni sule mbangeni angeke mina isizula sulethe kwini sule mandeni angeke